Hoću, neću, voli me, ne voli me. Verovatno ste se kao dete igrali sa ovom biljčicom koju ja držim u ruci. Hoću, neću, pastirska torbica ili rusomača je ne samo korov koji se nalazi svuda oko nas, već jedna izuzetno lekovita, izuzetno moćna biljka koja u svom sastavu sadrži flavonoide, sadrži holin, acetilholin, sumporna jedinjenja koje daju vrlo specifičan miris i zahvaljujući kojima ona deluje fantastično na žensko reproduktivno zdravlje. Ovo je biljka broj 1 za jačanje mišićnog tkiva materice i ona se u čajnim mešavinama posebno dobro kombinuje sa hajdučkom travom. Hajdučka trava ili hajdučica, sporiš, to je biljka koja se smatra biljkom broj 1 kada je zdravlje žena u pitanju. Vrlo često narodni travari će vam reći da svaka žena treba bar jednom godišnje da sprovede jednu kuru čajem od hajdučke trave. Idealno bi bilo kad bi se on kombinovao sa rusomačom. Treća biljka koja se jako dobro slaže sa hajdučicom, sa rusomačom je virak. Alhemijska ruža ili biserak, kako je još zovu, zahvaljujući njenoj osobini da zadržava kapljice rose duže od ostalih biljaka i onda one izgledaju zapravo kao biser. To su 3 biljke koje daju fantastične rezultate ukoliko imate neredovan menstrualni ciklus, ukoliko patite od predmenstrualnog sindroma, dakle tog čuvenog PMS-a. Rusomača fantastično deluje i kod onih žena koji imaju problem sa obilnim krvarenjima i odlivima. Bela mrtva kopriva je 4. biljka koja fantastično upotpunjuje ovu mešavinu i baš za te 4 biljke odlučili su se moji drugari iz kompanije Bioteo koji su napravili ove biljne kapi broj 8 koje se zovu Bioritam, koje su idealne za sve žene koje imaju problem sa ženskim reproduktivnim zdravljem ili koje bi žele da ostanu zdrave, dakle da postanu i ostanu zdravi. Vi znate da stalno pričam o tome kako su kapi i proizvodi kompanije Bioteo dobri, ja to toliko već dugo godina pričam, još od samog početka moje karijere, da ljudi vrlo često misle da je to moja kompanija. Nije moja kompanija, ali su to moji drugari sa kojima godinama sarađujem. Sve njihove proizvode sam probao, testirao na sebi, na drugim ljudima i zaista mogu da kažem da su u pitanju vrlo kvalitetni proizvodi. Ove kapi broj 8, odnosno Bioritam kapi, nalaze se i u okviru kompleta za žensko zdravlje, koji takođe toplo preporučujem svim ženama koje žele da postanu i ostanu zdrave.